Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî Elhamdülillahillezî hedâna lil imani vel islam ve cealena min ummeti Muhammedin aleyhissalatu vesselam ve faddala yevmel cumu'a ala sairil eyyam ve salatu vesselamu ala rasulihi ve habibihi Muhammedinillezî bellagar risale ve addal emane ve nasaha lil umme ve cahada fillahi hakka cihadihi hatta tahul yakin ve ala alihi ve ashabihi ellezine amanu bihi feazzaruhu ve nasaruhu vettebe'u nurellezî unzile ma'ahel Kur'anel Kerim فنالوا سعادة دنياه وأخراه وكانوا من المتقين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله فاتقوه وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Bizni iman hem İslamga hidayet kılgan. Bizim kalplerimizni iman nuru bilen nurlandırgan. Bizni İslam nimeti bilen nimetlendirgen. Hak Habibi ilçisi Resulü, Süyüklü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden kılgan. Hem Cuma günün başka atna günlerine karata faziletli üstün eylegen. Rabbimiz Allah-u Teala'ga hamdü sanaları biz her kürke maktavluglavları biz bulsun. Allah-u Teala karşında nubuvat, risalet, peygamberlik, vazifaların, hizmetlerin ütegen, olu din emanetini tapşırgan. Ümmetinin dünyada ahirette bəxtli saadetli buğuları üçün, ügüt nasihatte bulgan, hem Allah'ın sözü üstün bulsun üçün, لِتَكُونُ كَلِمَاتُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَةِ Çin köreşüler bilen köreşken, ana ülem irişkenge kadar, Allah'ın hak Habibi ilçisi, Resulü, Süyüklü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine, hayır, dua, selamları biz, ümmetin diyen küngülleri bizden tuktapsız salavat-i şerifeleri biz irişsin. Şulayık ana, Süyüklü Peygamberimizge iman getirgen, anı kuvvetlendirgen, ana yardım etken, hemanın bilen cingil ağır saatlerde birge bulgan, hemen Rabbisi tarafından yaktı nur etip indirilgen Kur'an'ga iyergen, hem Rabbilarına takvalık kılgan, kuşkanın ütep, tıyganından tıyılgan, Allah-u Teala'ga dost bulup yaşagan, hem dünya ahiret bəxet saadetine erişken Süyüklü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ehlül beytlerine, üy ehillerine, Ashab-ul Kiram hazretlerine, barça hürmetli sahabalarına, hem kıyamet gününe kadar alarga ihsan bilen, her türlü izgilikte yergen bendelerge de hayır dua selamları biz, ümmetin diyen küngüllerimizden tuktavsız salavat-i şerifeleri biz irişsin. Şehadet, guvahlık, tanıklık kılam, Allah'tan başka ilah yok. İbadetke, kulluk bendeçilikke, haklı zat, ma'bul bil hak yok. Rabbimiz bar bir anın şeriki, tingdeşi, okşaşı, misalı yok. Hem yeniden şehadet, guvahlık, tanıklık kılam, tahkik, çınlıkta, dürüstlükte, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, ul Allah'ın kulu bendesi, Resulü, Peygamberi ikendigini. Ana yeniden de Rabbimiz Allah'ın hayır duası hem selamı bulsun. Allah'ın kulları, evvel üzümne hem sizni takvalık bilen vasiyat kılamın. Allah-u Teala'ga takva buluguz, itaat kıluguz. Dürüstlükte Allah-u Teala üzerine takvalık, itüçüler hem ihsan kılıçılar bilen birgedir. Hem mübarek kitabında ise iman getirgen bendeler, Allah Rabbimizge çin takvalık kılı bilen takvalık kıluguz, hem üle kürmegiz Müslüman bulmunçı. Mene bu ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın hitabı var. Hitap müracaat bulu, öndev abraşini. Mesela İsmail Hakkı Bursavi Hazretlerinin eğer de Ruhul Beyan muhteber tefsirlerine karasak, bu ayet-i kerimenin tefsirin kılır için iki büyük alimnin tabiin nesilinden idi. İki büyük alimnin fikirin, sözlerin kitiri. Birincisi Cafer-u Sadik Hazretleri, Peygamberimizin nesilinden alim kişi, Ehl-i Beyt'tan, İmam Ebu Hanife'nin bir ustazı, şlayık
Hasanul Basri Hazretlerinin sözlerini kitire. Hem ayta, mena bu mündev bilen, bu müracaat bilen Allah-u Teala'nın ya eyyühellezine amenu iman kitirgen bendeler, Allah Rabbul Azze Hazretlere guahlık, tanıklık, şehadet ite imanlı bulduğumuz hakkında. Allah свидетельствует о том, что есть iman у нас. İkinci, bu hitapta son Allah'ın emri, fermanı, buyruğu yatıyor var. После этого обращения какой-то приказ или запрет Allah'a следует. Allah-u Teala ne istedi? İttakullah. Allah-u Teala'ya takvalık kılınız. Будьте богобоязненными degan. Nasıl takvalık bula? Et-takva hiyel havfu minel celil Ali radıyallahu anhu ayta, olu hem büyük bulgan Allah'dan korku. Vel amelu bi tenzil, hem Allah-u Teala indirgen nerse bilen amel kulu. Allah-u Teala nerse Kur'an'ı indirdi. Kur'an bilen amel kulu, takvalık bula. Ve rida bil kalil, azga riza bulul. Dünya nimetlerine karata kişi riza bulur gatişli. Ve isti'dadul yevmir rahil, hem rihlat küçünü ölüm gününe hazır bulur gatişli. Hem Allah Teala devam ete ve la tamutunna illa ve antum muslimun, üle kürmegiz Müslüman bulmunca. Allah Teala karşında kabul kılına turgan din ul İslam dini. İnne dine indallahil İslam, Allah Rabbimiz ayet. Allah karşında makbul, kabul kılına turgan din İslam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kim İslam dininden başka bir din tutmakçı bulsa, o din şul kişiden hiç kaçan kabul edilmez. Hem o kişi ahirette, kaygıda, hasrette, oturuda, halaklıktadır. İslam dininde yaşav az, İslam dininde Müslüman bulup dünyadan kitu kirek. Hem Ali radıyallahu anhu ayta, tamamı nimetel mevt alel İslam. Nimetlerinin tamam, tügel, tulu, kamil görünüşü ul İslam'da ölüdür. Полнота милости выражается смертью в İslam'ı. Yani Müslüman bulup yaşav güne tügül, Müslüman bulup dünyadan giderge gerek aziz kardeşlerim. Allah Rabbul İzzet takva bulup bizni, yani yüzünün dostu bulup yaşav bizni cümle bizge nasip etsin. Eğer de ecellerimiz erişse Müslüman bulup, yüzünün güzel kulu bulup dünyadan kitubimizden de ölüşlesin. Hem din mübinde bulgan aziz kardeşlerim, bugün bizim Seyyidul Eyyam, mübarek Cuma günüdür. Şevval ayının 25. günü 1440. Hicri yıl. Allah Rabbul İzzet bizge de Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine bu günlerini mübarek etsin. Bu ibadetinin sır hikmet neticelerine eriştirsin, muratlarına eriştirsin. Tasfiyatul kalb, kalplerimizni saflandırıp, tezkiyatun nefis, nefislerimizni paklap, terbiyatul ruh, ruhlarimizni, canlarimizni terbiye kılıp, kalplerimizni süyüklü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın güzel ahlak sıfatları bilen sıfatlandırga, hemanın ruhaniyatından nasipli bulubuzunu ölüşlü kılsın. Sizin itibarınızga süyüklü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın hadis-i şerifin takdim kılavuz. Bu hadis-i şerifne İmam Tirmizi Hazretleri Sunan kitabında, Ahmet İbn Hanbal Hazretleri Musnad kitabında rivayet eteler. Hadisinin nassı, lafızları, sözleri İmam Ahmet İbn Hanbal Hazretlerinin rivayetine binaen sizge takdim etemiz. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü süyüklü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a etti. İttakil meharime tekun a'beden nas. Varada bima qasamallahu leke tekun agnen nas. Ve ahsin ile carike tekun mu'minen. Ve ahibbe linnâsi ma tuhibbu li nefsike tekun muslimen. Ve la tukthir mined-dihki fe inne kethrete-d-dihki tumitul kalb. Süyüklü Peygamberimiz ayette, Allah-u Teala'nın haram etken nerselerinden saklan. Abidlardan, ibadet kılıçlardan bulursun. Allah-u Teala yüzüne birgen nerselerge riza bul, bay adamlardan hesap etilirsin. Kürşine güzel muamele et, yani güzel ilimtede bul kürşin bilen. Mümin bulursun. Yüzün için söygen nerselerini başkaları için de söy, Müslüman bulursun. Küp külüge adet etme, adetlenme. Küp külü sebepli küngel üledir. Buna ahlak ilmi var. Süyüklü Peygamberimiz Aleyhisselam'ın nübüvvetinin bir maksadı
ул güzel, күркәм әхлакны камилләштерү, төгәлләү, тәмамлау, тутыру. Allah Rabbimiz сөйклü Peygamberimiz Aleyhisselam'ın əxlaqın maqtab Qur'anda əйтә. Və innəkə lə'alə xuluqin azim, döslükdəsin, Habibim, kürkəm əxlaq yəsisin, kürkək əxlaq üstündəsin. Həm də söykülü Peyğəmbərimiz Aleyhisselam əйтə, İnnəmə bu'ithdu liyutəmimə məkəriməl əxlaq, kürkəm əxlaqını tamamlar üçün, tügəllər üçün, kamilləşdirir üçün min cibərildim. Həm Ayşə radiyallahu anhu anabızdan soradılar, söykülü Peyğəmbərimizin əxlaqın, nravstvenность digən indi. Ul aytdı, kənə xuluquhu sallallahu aleyhi və səlləmə əl-Qur'an. Anın əxlaqı Qur'an idi. Его nravstvenности был Qur'an. Yəni Qur'anın bütün güzel əxlaqının görünüşləri söykülü Peyğəmbərimizin güzel şəxsiyyətində çağılaydı. То есть все нравственные качества Корана выражались в личности, в совершенной личности нашего любимого пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Hem Peygamberimizin ahlakı kayan kildi. Mesela karıya kaya dünyaya kildi. Arabistan'da cahiliyet vaktinde dünyaya kildi. Peygamberimiz aleyhisselam üzerinin ahlak, edebinin, sir hikmetlerin açıklayanı Celaluddin Suyuti Hazretleri Cami-ül Sagir isimli hadis kitabında rivayet etər. Söykülü Peyğəmbərimiz aleyhissalamətə Əddəbəni Rabbi fə əhsənə tə'dibi. Məni Rabbim Allah tərbiyələdi, ədəbləndirdi. Не güzel tərbiyəm. Меня воспитал мой Господь, и как прекрасно мое воспитание. Buna niçin anlıyoruz? İlahi tərbiyə alğan insan. Человек, который получил божественное воспитание. Mənə əxlaq elmi var. Есть наука нравственности. Улюму шар'ия, шариатские науки, иртикат, акида, фик бар, əxlaq бар, təfsir бар, həm başqaları. Mənə əxlaq elmi itəqikin və çabuları uzun bir fəndən ibarət bulsa, anın yəni furu var, cüziyyətləri, tarmaqları, pıtaqları, həm də ölüşləri var. Kulli bulgan qaidələr aslında cıyılıb bitələr. Həmənə общие правила есть нравственности, yəni kulli, bütün üstünə içinə sidarat orqan qaidələr aslına cıyıla bu əxlaq. Kim şundu bulsa da ilim. Şul kulli qaidələrini, yəni общие правилаlarını xatırda tutucular kimisində tutayken bütün tarmaqların, ölüşlərin küngüldə saklı alırlar. Если основные вот эти правила человек в сердце хранит, то все остальные правила он исполняет. Kulli qaidələrinin biri söykülü Peyğəmbərimiz Aleyhisselamın Ahibbə linnəsi mə tuhibbu li nəfsik. Yəni, üzün üçün söygən, yaratqan nərsələrini başqalar üçün söy. Полюби для людей то, что ты любишь для себя. Bu onun sözü. Mənə şuşa zikr kılıngan sözünün хилафы, то, что противоречит этим словам пророка, полюби для людей то, что ты любишь для себя, будешь мусульманином. Üzün üçün söygənini başqaları üçün söy, musulman bulursun. Mənə bu sözünün kalkma karşı mənası, necə gətirgə, противоречит этому, или же антоним этого, üzün üçün söyməyən nərsələrini başqalar üçün söymə. То, что ты не любишь для себя, для других тоже не любишь. То, что ты не желаешь для себя, для другим тоже это не желай. Yəni, əxlaqının yartısı, половина нравственности, şuşa sözlər aslında cıyılıb bedər. Вот, половина человеческой нравственности можно вместить в эти слова. Вмещается в эти слова половина человеческой нравственности. Bir kişi hakkında nindigine bulsa da, birer türlü muamelede, yani взаимоотношения, ilimtədə, bularga tələvçi kişi, şul işini iyilik üzəne salıp qararga. Əgər üzə yaratacaq bulsa, söysə, oxşarsa, kişi hakkında da qılırga və əgər də üzə yaratmaslıq bulsa, yani yaratmasa, tege kişi hakkında şuna hoş görməskə gerek. Şuşa haqda İmam Buxari Hazretleri Enes ibn Malik radıyallahu anhudan şuşa hadis şərifini rivayət etdi. Sevgili Peyğəmbərimiz aleyhisselam aytdı, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsih.
hadisin rivayet itedir. Bu İmam Buxari'dakili sahihinde. Söykülü Peygamberimiz de sizin birevgiz imanlı bulmaz, kardeşi üçün, imanlı kardeşi üçün yani üzüne söygenini imanlı kardeşine söymi turup, yaratmı turup. Ни один из вас не уверует, пока не полюбит для своего брата то, что он полюбил для себя и любит для себя. Mene üze üçün bir işini, üzenin Müslüman kardeşi hakkında söylemeyen adam ne? Hadis-i şerif kamil müminlerden, tuğlu imanlı kişilerden sanamı. Şuşu hadiste bulgan nasihatler, yani ügitler, Abu Hurayraga hitap kılınıp söylegen idi. Peygamberimiz Abu Hurayraga bu sözlerini söyledi isimli sahabadan. Anarga bu sözünü söyledi. Lakin hitabı bir gene kişiye bulsa da hükmü bütün mümin kişilerini içine sığdırır. Lakin onun hükmü, правила, законы, установки охватывают всех верующих. İbadetlerinin en zorusu, en büyüğü, sevaplısı ise haram işlerden saklanıp farzlarını ütevden ibaret. Üstünde bulgan burçunu tiyişli, lazım ikenliği hakkında bir şüphe yok. Yani kişide eğer üstünde burç var, onu ütev gerek. Yani bir ninde şik şüphe yok. Yani halklarının farz amelleri hakkında yani alarını cingilge sana o farz amelleri. Nefil ibadetlerine ehemmiyet biri dürüst değil. Allah Teala en başta kişiye burçlarını yüklədiyken şularını üterge. Demek bunda nəsə görsətilir. Yani kişi teyiş farzını üterge. Onları nefillerini. Kaybirleri nefillerini üti farzlarını kaldırır. Ol dürüst değil. Hem ibadetlerinin en zorusu bu hadisten anlıyoruz haramlardan saklanıyor. Yani sevaplı iş. Peygamberimiz nesnete ittaqil maharim tekun a'beden nas. Haramlardan saklan, en abidlardan sanılırsınız. Сторонись, отдаляйся, дистанцируйся от харама запретного. Будешь среди числа самых поклоняющихся Аллаху деген. Onda превосходная степень. En ibadet kılıççılardan, Allah'a en kulluk, bendeçilik itüçülerden sanılırsın. Demek kişi haramlardan teyiş saklanır. Yeniden de söykülü Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ete وَرَضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ اَغْنَ النَّاسِ Allah Teala sana nesneni birdeyken, kısmet ettiyken, ölüşledi, şuna razı bul, en bay kişilerden hesaplanırsın. Yani Allah Teala'nın kısmetin, yani kısmet ölüş, udel деген. Риза bulu, быть доволен тем уделом, который Allah тебя наделил. Elbette zor байлык, это великое богатство. El-kanaatun kenzu la yufni. Kanaat itu azgar riza bulu, ул bitmez, tükenmez хазина. То есть довольство тем, что Аллах тебя наделил, это неисточимая, нескончаемая сокровищница деген. Yok deyip zarlanıp, sıkranıp yürüçüler, birer ağzalarına, какой-то орган tela деген. Ya ise aile içinde ile çleni семьи, aile içindeki kişilerge bir kaza bela kilse Allah saklasın. Şul vakitte üzerinin nimet içinde bulup da kaderin bilmegenliğin ikrar etti. Когда постигает его какая-то болезнь, часть тела заболевает или что-то случается с близкими, тогда начинает осознавать, я ведь в состоянии милости Аллаха находился. Onun kaderini bilmedi, но не ценил это. Mene şunda kişiler şikayet etti. Şunun için aziz kardeşlerim Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sözün anlayık. Var da bima qasamallahu leke tekun agnan nas. Allah Teala sana nesne kısmet etti, ülüş etti. Şuna razı bul, riza bul. En bay kişilerden sanılırsın. И будь доволен тем, чем тебя Allah наделил, будешь самым богатым среди людей. Yani kişiler üze kirek yakşı ve kirek usal bulsun. Yani kürşi hakkında Peygamberimizin hadis-i şerifinin bir ölüşü süklü Peygamberimizde de ve ahsin ile cerike tekun mu'minen. Yani kürşine güzel muamele kıl. Yakşılık işle imanlı bulursun. İtvari blaga.
благодеяние соседа будешь верующим деп Peygamberimizin sözün şulay tərcümə etsək dürüst bula. Yəni kürşi üzə kirək yaxşı bulsun, və kirək usal bulsun, ana qarşı müsamahalı bulu, yəni hoşgörü, снисходительный bulu, və yaxşı muamele etu, хороших взаимоотношений быть, kürşi haqqı bar deyib, anın yamanlıq kürsətivindən küz yumu əlbəttə mümin kişinin. Əgər də kimçiliğin kürmesin, yamanlığın kürmesin işləsə də, ol imanlı kişinin aləməti. Kürşi üç türlü bula. Peygamberimiz aleyhisselam etə, birinci kürşi, ol Müslüman bulmasa da kürşi. Buddizmi, kafirmi, Yahudimi, Nasarami, Məcusi kürşi haqqı var. İkinci türlü kürşi, hem kürşi hem İslam əhli. Kürşi də şuluq vaxtda Müslüman kardeşimiz. Bir hak kürşilik hakkı, ikinci hak Müslüman hakkı var. Üçüncü türlü kürşi, anın derecesi yukarırak, hakları kübürek, birinciden ol kürşi, ikinciden ol Müslüman, üçüncüde tuğanımız, kan kardeşimiz, naş rodственников. Yani kürşi hakkı var, Müslüman hakkı var, hem kardeşlik, tuğanlık hakkı var. Hem de yeniden de Büyüklü Peygamberimizin bu hadis-i şerifinin songu ölüşü olarak وَلَا تُكْثِرْ مِنَ الضِّحْكِ فَاِنَّ كَثَرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ. Yani Büyüklü Peygamberimiz de küp külüge adet etme. Küp külü sebeple küngel öledir. То есть не приучай себя к тому, чтобы много смеяться. Много не смейся это. Потому что большое количество смеха убивает человеческое сердце, в духовном смысле этого слова. Yani kalbini öteredir. Yani asıl külüde, то есть в основе. Yani külü ol sıhhatni hifz kılı. Это сохраняет здоровье. То есть сохранить здоровье смех нужен, полезен он для охраны, сохранения человеческого здоровья. Файдасы бар, yani об этом говорят. Ләкин küp деген много, то есть чрезмерный смех, ул килешми ва акылсызлыкның bir аламәте бул. Это некрасиво и признак того, что человек yani акылсыз, то есть значит слабоумный, то есть смех без причины, признак дурачины, это ләбит. Признак слабоумия, акылсızlık. Her vakit eğer de kişi külse Allah saklasın. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir sıfatı, качество пророка tabassum. Tabassum tatarça yılmayı, по-русски улыбка. Sevgili Peygamberimiz ete tabassumuke fi vajhi ahika sadaka. Senin üst Müslüman kardeşine yılmayın, yüzünde yılmayı bilen karşı alın sadaka hükmünde. То есть твоя улыбка на лице при встрече с своим братом по вере зачтется тебе как садака. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam ete وَلَا تَحْقِرَنَ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَاَنْ تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ. Yani изгиликнин бересен да кимсенма, ассенма. Не считай ничтожным, малым ни одно из добрых деяний деген. Даже встреча с твоего брата с улыбкой на лице. Үз мұсылман кардашыңны йылмайып каршы алуың, юлугуың болса да. Bir нәрсен, bu da az түгел. Yani bu ma'ruf, izgeç. Hem de bu hadis-i şerif adam ballarının üz-üzünə irşad kılığı usulları. Kişi üz-üzün irşad kılırga tiyiş. Yani üz-üzünə de mürşid bulurga tiyiş. Onun usulun, методы, как человек сам себя должен наставлять. Hem bu hadiste zikr etilgen 5 kaide, то есть 5 правил в этом хадисе упомянуты, 5 основ. Yani küngüllerine kişi kirse, her işlerinde eğer de şunun bilen kullansa, eğer de ülçese bir yakşı mürid bula, bir yakşı şakird bula. Mənə bu hadis-i şerifte zahiri ilim de var, batini ilim de var, tasavvuf da var, фикх да бар. В этом хадисе есть явные знания, сокровенные, tasavvuf и фикх в этом хадисе содержится. Şunun için nerse kala bu hadisini anlap, amel kılığımız. Hem şunu da aziz kardeşlerim eytesim ki, tağın vakitinizni alabız. Çünkü mühim mesele, Söykülü Peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Ulayta, bu hadis-i şerifini rivayet ete
İmam Abu Davud Sunan kitabında, Ahmet ibn Hanbal Musnad kitabında. Sürekli Peygamberimiz de ya ma'şara men amene bilisanihi ve lem yedhulil imanu kalbehu la teğtabul muslimine ve la tettebi'u avratihim fe innehu men ittebi avratihim yettebi'illahu avratehu ve men yettebi'illahu avratehu yafdahu fi beytihi. Sürekli Peygamberimiz de telleri bilen iman getirip de imanları yüreklerine, küngüllerine, kalplerine singmegen kişiler. O те, которые своими языками уверовали, то есть своими языками уверовали, но их иман не вошел в сердца. O те, которые уверовали языками, но иман их не вошел в сердца. Mine Peygamberimizin hitabına karakız, обращениясын. Anna nəstəyədə Peygamberimizdə? La təğtabul muslimin. Müslümanların gaybetlerini söylemegiz. Не сплетничайте о мусульманах. Yani какой-то недостаток есть, şunu çənəb durun. Gaybet kılmağız degen, за его глазами degen, anın gaybində. وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ. Alarının kimçiliklerin kazanıp, toçkunup durmağız. Kim de kim Müslümanların kimçiliklerin tikşirip ömür uzdırsa Allah-u Teala'nın üz kimçiliklerini tikşirir. Kim de kim birey Allah-u Teala'nın ayıbın tikşirse onu mezhara kılır, hurisvay kılır, kirek üzüğünde kaçıp yatsa da bundan kurtula almaz. Niye için söylüyoruz? Çünkü hazır şunda bir tendensiya ki bütün Kazan'da Müslümanların 70'ten artık mescidimiz var. Mescid bu nəstə bola? Bu Allah'ın yurtu, Beytullah. Ka'betullah'ın bir filialı unutmağız. Это filial Kaaba mescid. Ahabbul biladi ilallah. Allah'a en süyüklü urunlar, самые лучшие места Allah'ı bu mescidler. Biz kökte yıldızlar ki, мы на небесах взираем на звезды. Şlayık firişteler kökte mescidlerini küreler. Süyüklü Peygamberimiz Medine'ye kilgeç, en birinci adımı, первый шаг nəstə? Allah'ın yurtun mescidini tüzüdü. Hem mescid tüzülüşünde в строительстве мечети şahsen üze katlaştı. Hem ayrım tügül kişiler cemaat bilen okusunlar. Cemaatinin sirleri, hikmetleri, faydaları var aziz kardeş. O bizni toplu, o bizni birleştire, o bizni kardeş işli. Bir vakit sürekli Peygamberimiz mescidke girdi de karı sahabalarının bir ölüşü bir poçmakta, ikinci ölüşü bir poçmakta. Tenbih kıldı, сделал замечание. Yani ümmetinin birden buluvantlı. Mescidke kiri edebi var, etiket var. Çıgu, mescidte toru edebi de var. Sürekli Peygamberimiz açıkladı onu. Hem Allah Teala innema ya'muru mesacidallahi men amene billahi vel yevmil ahiri ve aqames salate ve ata zaka ve lem yakhsha illallah. Dürüstlükte Allah'ın mescitlerin tüzürler imaret kılul. Tüzü, внешняя сторона, zahiri, batini. Sıvı var, cılısı var, mescidini paklav var, mescidini karav, terbiyelev, ibadet bilen canla duru var. İki manada. Mescidini imaret kılırlar kim? Men amene billahi vel yevmil ahir. Kim Allah'a hem kıyamet gününe şangan kişiler. Tот, кто верит в Аллаха и в судный день. Ve ikami salat, namazın turguzgan, и тот, кто выстаивает namaz. Ve itai zekat, zekatını birgen, ve lem yakhsha illallah. Allah'dan başka bir kimden korkmagan kişiler. И те, кто не боятся никого, кроме Allah'a. Şul kişiler hakkında Allah Teala'nın ayeti Tevbe suresini karasak var. Niye için buna yetəbi? Çünkü hazır bu mescidlerini Kazan'da da Kazan bistesinde 450 mescidimiz idi. 450 мечети было в Казанской Слободе только. Иван Грозный kirip bütün mescidlerini harap kıla. Все мечети пометать и в конец их извести. Указ, текст указа. Bütün mescidlerimizni vatkalap, даже камни с фундамента выкапывали. 2 bina kaldı, 2 здания остались. Söyünbike manarasını kaldırdılar, Sторожевая башня. Çünkü Tatarlar, Müslümanlar üzerlerine devletlerinden aldılar. Köçten çukundıralar, ütireler, cezalılar, hem hakaret iteler. Alar şuna razı bulmadılar. Alarda vatanperverlik var, imanga, dinge umtuluş var, devletlerine mehabbet var.
Sторожевая башня. İkinci Nurali Mescidini kaldırdılar. Ник? Дары белән шартлаттылар Казан диварларын, потому что порох использовали, когда взрывали стены Казанского Кремля. Порох боится сырости, дары була барут. Арапça. Bütün mescitlerini bitirdiler. Allah'a şükür vakit ütü bilen tarih ol king ilim. Kur'an'ın 3'ten birilişi tarih hakkında bizge anlatta. Onları halkımız, milletimiz yanıdan mescitler tüzü başladı. Bu şehirge Müslümanlarının kirevi de tıyılgan idi. Yanıdan tüzüdüler. Bina kıldılar. Stalin vakitlerinde İlde Ural boyunda 15 bin mescidi bizni harap ettiler 80 yılda. Onun 80 mescidinde yine 40 namaz okuturdu hazretleri bizidi. Bütün medreseleri bizni harap ettiler. Mine halk anı da atladı. Ul ciller gitti. Ağır imtihanlar buldu. 40 bin alibabızını şehit dedi. 40 тысяч наших ученых расстреляли. Кавнов не могли расстрелять, Sibirga, lesopovalarga urmanlar kestirip çirittiler. Kimnin yaşarlığı kalmadı. Nidali jitya hicret ettiler bu ilden. Üstagan vatanlarından hicret eterge mecbur ettiler. Şundi hal, şundi imtihan aziz kardeşlerim. Yeniden de mescitler tözüle başladı. 8 bin mescid var Ali Rusya'da. Onun 4'ten artık Tatarların İdil Ural boyunda bulgan mescitleri biz var. Mene hazır Kazan'da, mene Ramazan'dan sonra bir neçe gün mene Tat Telekom'dan шалтырату. Вот Tat Telekom'dan мы хотим там камеру установить в вашу мечеть. Это у нас свои камеры есть, 8. Но это там ФСБ дают установку МВД, это слышь, твое ФСБ МВД мне не указ. На этой территории есть прямой начальник муфтията, по шариату я ему присоединяюсь, и гарант Конституции Республики Татарстан Рустам Эфенди. Вот. От них есть бумага. Надо поговорить, приходите. Месжидке Акилем, смотрю, толпа людей здесь. Кто мне звонил? Кеща, это я. Пошли в мой кабинет, Сюлибис. Вот мы просмотрели уже, куда камеры хотим поставить. Это наш сервер позволит, у нас свой сервер, вот эти камеры воспринять. А нет, говорит, эти камеры будут напрямую из сервера с ФСБ выходить, 3 камеры будут. То есть что? Я говорю, извините, это что, круглосуточная слежка за теми, кто входит в дом Аллаха, ящи, карты, ире, хатаны, баласы? Как это воспринять? Первое, как это, соответствует ли это Конституции Российской Федерации, основной закон, никто не отменял его. Второе, есть Конституция Республики Татарстан. Следующий, есть устав Духовного управления мусульман Республики Татарстан, есть устав местной мусульманской религиозной организации, есть книга Аллаха Аль-Коран, есть сунна пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, есть ичтихад ученых ханафитского мазхаба. Соответствует? Это же аморально, это слежка. А если это узнают верующие, что за ними слежка идет, следят, 3 камеры, напрямую круглые сутки, это как уйгуров китайцы отслеживают через глазок, по сетчатке глаза определяют его личность. Там налоги платил, сидел и так далее, и так далее. Как это воспринять? Мен өзімнің позициямны мүфтиге де білгіздім, Мухтасибатқа да білгіздім, Всемирный конгресс татарға да білгіздім, әлі сізге де айтам, азиз кардашlarım. Bu işe biz riza bulabız? Elbette yok. Çünkü Kur'an'da Allah Teala وَلَا تَجَسَّسُوا Тыңчылық kılmagız. Ne şpiyonti? Şpiyonajım, слежка haram. Hadisler, ayetler, sahabalarının sözleri var. Bu bizning dinimizning asılı. Şunun için sizge de aytamiz. Bu mescitler sizning de mescitleriniz. Siz de mırda secde kılasız. Bu narsege yol açabızmı? Bu bir şeytanın tuzağı ya bunlarga üzümüzün sözümüzünü aytamiz. Es-sakitunil haqqi şeytan ahras. Haklılıkның öndeşmi kalgan kişi sakal şeytan. Умалчивающий об истине это не мой şeytan. Sürekli Peygamberimiz Abu Zar el-Gifari Hazretlerine ayta. Abu Zar el-Gifari ayta. Avsani halili benim halilim. Я ise Habibim, süyüklüm, bana vasiyet kıl. Мой близкий друг, или же любимый мой друг, пророк, алейхиссалям, мне сделал завещание. Ana qula haqqan wa in kana muran. Haklılıkны söylerge açı bulsa da o an la akhafa fillahi lawmata laim. Allah'ın yolunda şiltevçi kişinin şiltesinden korkmasa. Мой заповедный друг, мой близкий друг, любимый друг, пророк, алейхиссалям, он его так любил, завещал, приказал говорить истину, какой бы горькой она ни была, и не бояться укора порицающего, укора укоряющего на пути Аллаха. Şunun için bizde yerler buluyuk. Kişi ya Allah'ın araslanı bulup yaşı, ya
et gibi yaşay, Allah saklasın. Ustazımız Abbas Hazret şundu sözlerini bizge aytaydı. Hayatu yevmi esedin hayru min hayati ibni eva mi'ati sene. Bir gün arıslan turmuşu bilen yaşav, şakalının 100 yıl ömründen hayırlırak. Один день жизни lva лучше 100 лет жизни şakala. Allah Teala her kaybızga, izgi cuma gününde, söykülü peygamberimiz şul, minbarlarda basaydanı hizmet urnası şul. Allah'dan soralabız, Allah Teala bizge hayat birseyken özünün arıslanı bulup yaşağı bizi nasip etsin. Hem dinimiz için, vatanımız için, devletimiz için, medeniyetimiz için, tilimiz için, izzetimiz için, hukuklarımız için nice kol şerif hazretleri, hemanın şakirtleri canların fida kıldıyken bizgen de andi bəxtini her kaybızga nasip etsin. Cumalarımız mübarek bulsun. Ve akulu kavli hâzâ ve estağfirullah li ve lekum. Allah Teala bu işlerine yukka çıkarsın. Dua kılıyık aziz kardeşlerim. İlahi amin. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Ya hayy ya kayyum ya Rabbi.